Atur margi tu mau nalisir tu nanti dia. Kalau nenda lama kan, kita turun. Sabi hari tu nalisir, mana sih tu margi tu pun. Kalau hidup berada di sini, maka kami bincang kemudian pak, kemudian. Atur tu pun margi tu nalisir. Rades unggahan mohon kunika anggo duit saya manggil tunan dia unta duit mana sida kunika kelepas Rades kaikat puniki ring pengalaman saya beda pedangit tunan teman pagi gede idan alisir jaki boga Tunan tidian sana wendan puniki sisi kelot aturan dengan margi dan alisir Malebisan aturan margi halal numon halal asal halal numon halal mangga sida beringin numon Angsa mulai bawa sekalian. Alalan. Kalian lagi ni. Dua hari dia nak lingsir, mana sida sami, boleh ke tengah wan.